My soul glorifies the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. Utadimile abashebisisa o eiseha halekha bunyane lahai meri chaba tsohle le tampitsa ya lehlohonolo le fitisisang kutlwisiso ya motho re modimo ka sebele sa hae yena ka seqo a theowe legodimo ka mora wa hae morena wa rona e leng Jesu Kriste a jithimele ka hare o nalane ya motho mme a kene ka hare ho tsietsi tsa motho a apese mefokolo ya hae a e apese ka bomodimo lehlonolo le fitisisang la hore Kriste ka sebele motlotlwane wa morena modimo o ahe ka hare ho batho ka o inamafatsa ha hae ka o kena ha hae pupelong e halalelang ya Maria Mofiriko o la fetula nalane ya motho mme ra tla ra fumana pholoho wayevikelwe esonweni wazalwa engenasici eviriko emavirikweni okweza kuye njengokubika kwengelosi kwakuyingcwele cwe kuseyingcwele nanamuhla umame onenhlanhla owasilethela inhlanhla ukuze siphile enhlanhleni yebo Maria Mofiriko situlo sabuhlali baniti yena moitlhaisanteng a ipitsang ka lebitso le hlwekileng the Immaculate Conception ya sakanga sinyehelwa ke bofiriko le ka morao ha o beleha ngwana Jesu yena leetong la bona la tsela e yang legodimong ha ba lekana she opened the floodgates of the graces of God o la cheba dihloko tsa bona mme a fumana ho le molemo ho ya ho Jesu abasenalo iwayini Jesu wa botsa sena king ho nna le wena empa Maria o tsela pele do what he tells you, stick to his words and act upon his words, and the miracle just happened. Maria owacela umhlola kuJesu kwenzeka kuye nakubo bathola iwayini elimnandi. She looked for the place under the cross. She had a place under the cross. Wakhuluma uJesu ebheke umfundi wakhe ayemthanda thindodana nangunyoko moraki ye umao mira fuwa rona setšhaba bana ba kereke ra abelwa bofirikong le digrasieng tsa hae dithoko tsena tsohle di tla binwa ho fihlela bofelo ba lefatshe
ngoba Maria ke makereke, umame wethu. Yebo umaka uNkulunkulu, umaka uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wabona kungcono ukungena ngaye emhlabeni ukuze izizwe zikhululeke. Maria ongenasici usikhulekele kuze kufike ukufa kwethu. Kuyawudaba